dar kublami na kaikut ba tha yang Hima Sohra bade ban ai NOC yagit khar hamajai de lembaga tang iwan ban pensai khanang ba bro kintep ba ngayo ka bor mantan na kaikut mengilak ban ai NOC yagit khar ndai man suwangim simyo kanu ka bor bangilak ban ai NOC yagit khar nisia ai tangi NOC itu sulong barbabli barkadas council ong INC tangi ai bai dan rai mentang layo da bor ni so sarong binglayo da bor na kai court ban ai NOC yagi khar te jing batai bukham nia na trai ai lat is secretary jongi iba bibir mai kum secretary jongi Hima long ba tom ang tu la ding ada iba bibir mai secretary jongi Hima Sohra mo kai kaphang kabang wan ni kalong dese kasin ka banungkong na banta Hima Sohra bangin yu kejap lane kiu tutong ha kaneka ransan chong kala pathai khobai halor kidawa chong Hima pat chong kejap komma phiati baro haka khanre utarek banai bakharwei ka haiku klapase hoi kolda hoi karai haka ba kalap penmi ba kapor kai bor Hima Sohra ba kana ban ai NOC na ban ta ki non treban ki ba shong ba sa ha pa por sam chok Hima Sohra na ban ta ki no jeng tre kam jong ki la ka dei ha ki dukan la ka dei ha khai ka ba ki export bat kum ta kita te kum no ka de kan ka kam na poisa hai ko la se phi kwa ban tip là kham chlong ka por khan diat ngan sia thu luk pat thun tep ka sang phi kom no phin la ki de khar ka si us emo a te kat ai bor bat kat kom ka kat ai bor bat te ang to ki de ban kong rai man ta ka na ka tang ban den ti ka ba song nya la da ka den ti chong ka nu la den ti chong ka be ti do store custom marila bangidan nya pek ba no barat ni kat ni re ka Hima kan num song kliti handai kan pe ki rat kliti ka ei ka banga dam ba juwei pa de kan dei kan uksa juwei ba wat le kai ba Hima Sohra wat le kai mar ye ki ni bla le ka Hima kan num song kliti bat kan num song chathai handai kan trai le ki jong ki kam bat kan ok ti ka ba na phibiang kalong handai habis pi kedauti gue bio ile de pi bakla te hap perkat ya tak na kata ta Hima Sohra apa silam jong siam ba ram sim kena bat no lang ji menteri ekstem ba ke bahake ekstem dalba ni ji thalan ni ji keren nama ta ban pen klan ni kare ti dostor ban pen klan ni Hima bat kham tam ni ju ong ha bang lum chingalang khon samna chung ni ro kan ma wat ile thma ta ka bon kadi thma jibi chumata kadi tang thma jibi phin namla banila prasya yano yeno da ka thma ka kam te su ka bat manta ngin penbet ya kata ka manta ka ni khmenati ba ka Hima kan na man yo erak ni spa bat ni kerman ro bam phiru kat kanami isi phinnang pen phiang ka boy kai ka ba Hima di ki pamanu le pamanu disi kadon ke stiang ni kaba nakaliang ka an Hima Sohra Hadien layo gijeng betha naga disi layo naga gijeng betha no SDO 7 badai ban ai no si bek inon treba ki ai gijeng tho ngi coba ada gijeng tho kene ke jubab gijeng tho in pensai ni ong kum ni namar kawan lang ba IDC lang ba jung SDO ngi ring address ki ban imbu kani ka kanti in furtherance to the minutes of the meeting held at subdivisional officer Belalong ka April 2020 recording the non-renewal of trading license on non-issuance of no objection certificate by the Hermans AM Delbart. It is to be noted that the office of this AM Sohra initiated the process of issuing of NOC for of trading license
However, it is the applicant themselves to approach the office of the Hima Sohra with an application and relevant documents, and such documents shall be scrutinized thoroughly by the executive committee of the Hima Sohra before issuing NOC for the same. The office cannot issue the NOC to any person claiming to be the representative in the name of Coordination and Welfare Committee or on their behalf or any other third party, as such committee is outside the jurisdiction of the office of the Hima Sohra. So the office will entertain any application from genuine individuals residing within the jurisdiction of Hima Sohra. Ini pengertian kibang juba Shaki DC bat susu SDO. Namar kirkhar cuan lembaga coordination committee. Haba kino kitun trebar kibasyon bersama. Dewan wan dengan juga. Kideban itu dia bikrit nang sensyar. Kideban itu berarti kedustur. Coba. Bat Hadien Bala yo ya kapor na kaikor. Bangin isu kenosi. Tak Hima Sohra. Dakan notification kaba art flighter Desember. Nila namar begidai no setiap pesawat santri yang kami asyik press. Ndai ngila ta apa ki kenro bar apa ki majai bang penang asyik ki non travel begin kam. Bat kani ka art flighter join notification la franchise in compliance with the Meghalaya High Court order by order number 16/12/2021, the office of the AM of Hima Sohra, Sohra Simship, would issue application form to all eligible application for obtaining no objection certificate, and the application form shall be obtained from the office of Hima Sohra from 10 a.m. to 5 p.m. from 23rd December. The closing date for issuance of application form is on 30th December 2021, and the application form should be submitted to the office of the AM of Hima Sohra on or before 8 January 2022 up to 5 p.m. Bakane kadai notice kabang kwa bakin pen bakane kala karancan kan poi syak tenung skor jom betul kan buyo Hadien ki ong kan mereka ka karansan kabla penting baik kita tina kata kada bakane ki cing ajung ke nosi pandai pada tamagi ai ke nosi lani tamagi man simpom kan gek na matai andai ki ma ka bur ka kandam ka bakam perking Kum kin nong song snong mapura jong India. Kidair ban biang ikut kislah. Kidair ban biang ki residential certificate na kicaka kabab kikisong. Bat mla ban ong tang mar bal ai gwa man isu NOC nai pata. Tang kita ke biang ikut kislah. Bagi kendon kabak kamada kabak Hima kabu. Kidai kini wei kabutar ID number 2 passport size asli, mengta permanent residential certificate from the office of Deputy Commissioner, residential certificate from the local department, undertaking from the owners of the shop. Ti jong NOC ngi pi kalong ngilong na menta ka district council mo. Na kumno district council project license ga isisna ngirin asisna. Kadai tang dapat manos nam bade bakane hi kadai ka phang kaba ni khame ganti bakane kadai ka sen menongkong lane ka Hima ka menongkong banyo akane bat kermen ki wai tak kidal ba jong Hima kasih kin dua dia ne juga senja kaba ni te la kam kan dengan kana ni te la kam namar pi ko man chulang khinda lada dan ke lekal dorba dan ke dorba sino dengan syayuran sisakan in syayuran ya la kan jong hak riti berkati ti jong tetang kini ki kan ten lese bat pembangapan imta ngakwa